Kajing puli nak citi syaki Hebrew. Kalenong baar kerkhat khat sah rukhat pra. Nabaki kon giok bentah kajing long briu. Tiu jisuru hagajuk kerukom. Olayok bentah lem hakane kajing long. Kenang ba. Da kajing yap. Untuk belak ban penjat tiaw yau tau babat ya kabor jong kajing yap. Kabamud yau ksud. Wat untuk pelaj ikitu. Kibada kajing ting ya kajing yap. Kila syak temrau baro si jing im. Namar da shisha kam day bat ki angel bau don kajing ya day hendrai bat ki kun u Abraham. Namar kata la don kam man pelong ya u kum ki para jong u na dong syadong. Kenang bau undup la ban long uleng do orang ba baisen ai bat ubayai ne ha kajing syakri jong yau belai. Man penbiang na kabanta ki pop jong upat ba. Naba mau hiru ula syak syutom bat ula syak pencoy. Kumta ula menirap ikitu kibasya pencoy. Kaktiin jong utrai. Kasama sispa san utrai kan mau jenom yala kejutang. Tuai ngoi utrai tupan benai kerteng jong u. Tui thoi ki kam jong u pedeng ki paj ben rio. Terwai hu u, terwai ke jingiro yu u. Tui yalap iki kam mapala jong u. Utrai kan mau jenom yala kejutang. Tos ngau kraw ke kerteng bakhu jong u. Ai bagi donut ki bawat utrai kin chat kemen. Top hai shu utrai bat kejing klan jong u. Tuat barabor iki kemat jong u. Utrai kan mau jenom yala kejutang. Pigi kun Abraham usyakri jong u. Pigi nong hiar pateng utau Jacob. Uba mulai jin. Ma u utrai udai ublai jongi. Kirai bishar jong u kidon hasat lak kaperthai. Utrai kan mau jenom yala kejutang. Kan mau jenom yala kejutang. Kajing kular bola penskem. Na kabanta syahajar pateng benriu. Kejutang bolo itu beru Abraham. Kasus kular bolo semai hawisan. Utrai kan mau jenom yala kejutang. Kajing pulian ay gospel bakut kat kum Markus kalenong kebeningkong kedekot at kundai du balai kundai. Maria mi nakasinakong disula lecha yeng Simon bad u Andreas lem bad u Jacob bad u Yohanes. Kakiau kurim Simon kala tiap pang kisho bad mardor keliatu au Jisu syapang jongka. Tiula lech bad u labat yaka nakakti bad la penyang yaka bad ka kisho kala pelat yaka bad kala pen kre jimba miki. Da premier tang Joseph kasengi kilawan ra hau ya baro ki bapang lani ki basyong sud. Ti baro kila syong kila yelum hakmat jingkang. Baru lapan koi bun ba ki basyutom na kejingpang ba harukom. Baru labe na bun ki ksud bat syam lasya bagi ksud kin kerani ay namar kila tip udayu ay. Enja laman step habadang perngap ay. Ulaki bat ulalit sya kajaka kenja bat uladuay hangta. Teu Simon begitu gibayadon bat u kele awad yu. Bat kila syam yu bat kila ong hau. Baro ki awad yami. Henry Jisu la ong haki. Yangin ya lech giway pat kisnong ba markap. Bangandup yo yalab hakiru namar ngalawan nakabenta kani. Kumtaw la lech kaleng ke Galilea. Udah yalab haki sinagog jangki bat upe no iya kiksuit. Ke gospel jang utrai.